Musesia ni na uthocha ingi ngumanyithie ni mubeanu ndwa kwendea kwithiwa na itundini wa bilingi wa Maau. Twendea kana Mutavan'Ya wa museo kwa isiitwa Apostle Nicholas Mwongela Kuma Katangi ila yikalawa kauntini ya Makueni ni wasia wena museo wake muka na ciana 5 nimekwambia sabali ya kuthi bomani nene ya serikali State House na Maau kukomana na Musumbi Kenyatta kuyanana na Mwongela nikana ena utomane kwa Musumbi yulu wa usakuani munene ulaukite mwaini wa nyanya aposo easya kila mundu ena kianda kuikithia nthi ino yinalika ithokoni mbe na itina wa usakuani ukite. Kyalo niwe winaingewa safari ya kuma wote kuthilovi wesileta masaku ni mwendo wa kilomita yana 153 na kwa kawaida ngale kwa masaile na nusu kuthina mbe. Inde safari ino Apostle Nicholas mukana ciana 5 maondoko munthi mwendo wa saa 8 na nusu musione wa wote na vala meutambya na maungi na kitamba cia mawekalone manene ma Musumbi Kenyatta woni oloko wetatononi wenenga ini wo musukuma munene kielelo ne kunenga Musumbi Kenyatta otomani kumano na kilanga yomweletie yoluwa onvaniukite mwai wa 8. Apostle Nicholas no kweta kuyana na woni wake nevatoneka muno Musumbi Kenyatta akaitana nthi ya Kenya kumano ni thoko ile itona kumela osakuanine indeve utwi waile ne kweka no kila mundu kuma Musumbi mpaka ola winakula na ciana nini kila mundu asubie na twisubia nthi yitu wa Kenya ndia nange katuyewe nicho kitumi cha tumanuma ba nina kibeti na ciana nimukuona support ya kanisa tina alangi twamatie tina tuma bana metho imengi muno nundu wa chao tuyikwenda kuona ciana tuyikwenda kuona witiki wa thakame na Musumbi witu pia tuela waile kosa pia tuela waile kosa tukatetheka na pia tuwa waile kosa onthi kathina indi tuoka na ya ndaia wengi Apostle ni wayateti manthi ya Kenya kwivetangana ndeto cia kulwa nduthi akienda kila mundu Kenya kwiyumilia na kuvoya nthinu kavinda kaosa kuwa nyutaliti mei 3 wanzisye akiweta kinumi kinene cha kuthina mukava mwana ciana ciake ni wona nyowaka na nukolea ciana na iveti ithina ivinda yosa kuwa ni kumanwa na nduthi nikana ni muelesie nikana wisa kwithia kila kiongozi atuele kosa menene lele unena onandeto ile unena amanye Kenya yina ciana yina ibeti na Kenya ni oyu itola yina ugo ationga yengeleile kulingana na sabule miongo na 3 ni 10 no twete lilenga yatute na mwana munini ba mwana ola munini byo twende tena Kenya seni wewe ena myaka 13 na ni asia na metho imengi pio na lilikana ciana cia Kenya ibeti cia Kenya na ithi ya Rwanda no na miongo 9 na 4 kila chekikie undu mavende mausuete nyumba mona na satolilikanyo Kenya tuiketikele tuko bikabau muka wake Apostle Mwandu Charity nuweleze kitumi kinene cha kumutwika muthukomi wa Ngai cha kanande kwenda thakame ya ene nthi yete kanundu wake ethi wandongo isia Kenya ni uvuthie utumani wa musee wake nikana nye ndia ilete ne kuungama yana ni ya Ngai ilo nanda visene na moye ethi Ngai no nenie na kena ndu ni sundu Ngai onena nindi singai no nena nandu na muyano twende nikenda tuwe ujumbe usu kula kwi munene wa nthino ambayo ni Musumbi Kenyatta nikenda Kenya ndika talwe mokoni maitu wone Ezekieli aliwa ni wiyetwe ethi watchman kwandu na kila cho ndeta bwa aenda wete na ewa emoweta ndakame ya andu aswika ndu yulu wake kunyeta muka wa Mwongela ndienda ndakame ya Kenya isi andu yulu wakwa Nicholas kwatiwa kuthio mwathila mwana wake munini Kyalo kino lowe no kuwa myaka 13 ukanoa na kuendea na savale yake ngine akufikia Musumbi Kenyatta. Pastor Nicholas Mwongela ena mwikio kanano kufika kitamba sio nethe kwa mthanyana ata na kumfikisha Musumbi Kenyatta utumane wake ulokwa atoveve iwe nengai na uloto notethecia nthinu yikalike nthini wa ithoko myeyukite yosakuani vilingi wa Movo Mutongo TV kumavao wa kaunti ya Makueni neta wa Kyalo wa Mutunga.